Iepa lagunok ongetorri lastatxapelen kanale ongetorri todo Warhammer Hiru eta zigora kanpaina berri bat Meintzat ikustego zer moduz dagoen mugimendua ipotzen erregaren ondoan, beraz Thorgrim aukeratuko dugu eta gainera asko sufritu dugu. Gran kataiazteko egokiena ez nuke esango. Batez ere Jin eta Yang izan behar duzulako 50 Jin, 50 Yang izateko unaren osotasuna. Thorgrim Thorgrimekin aurrera. Ea nola planteatzen dugun hasiera hipotzen zonaldea onaiko gogorra delako. Eta mugimenduak ere baldintza ditzake, batez ere Barakbar ere zendu barra dago, Ungrin lagundu edo Gringoren ez Gringor agian ez dago, Gringor ez dago men. Gringor dago urrutiago, baina bursak badago gertu. Zorek egoaldean dago, ez dakit. Glamours hemen Barakbar, hemen bursak, hemen eskabenak. Ez dakit nola planteatuko duguna. Ingenaria barrura, karazakara eta etikores askundearekin hasiko gara eta teknologia. Vale. Proiektilak hobetu beharko ditugu. Eta honekin lehendabiziko bataila da. Arkulari orkoak, grandoteak. Bueno, urrunago heltzen gara. Vale. Hobeto jokatu eta erratu beste gauza ez egitearrean. Gian komen zaigu
inguru honetan jartzea. Hemen gerlariak ondoan. Esauek atzean. Esteruak atzean. Jarri ezakegu hor. Tiroak botatzen. Zorgin hor. Eta hasiko dugu bataia. Oi, zenbait eta bain geikoan itxaron. Goblinei. Nada da posible sartzea aria barruan, gu distantzia gehiago daukagu. Eta asmatzen badugu
So away! Kill them! For the ancestors! There is no greater authority! Longbeards! Quarrelers! Giant up on it! Go! Moving out! Shoot! Shoot! Attack the arcs! Longbeards! Ez gara helduko, baina beno, zenbat eta gehiago akatu, asko ez hobeto guretzat. Giant up on it! Charge! Go! Strike out! Nothing can stop us! Quarrelers! Dive bomb! Blow through! Go! Move now! Understood, Lord! Yes, yes! Get away from these lands! They're all dwarfish and will be for all time! Anu! Fire! Reload! Fire! Bueno, hobeto horrela. Askorik ez dugu galdu, kenditu lider eta grandoteak, min asko egiten dutelako. Oiek, eorko salbaiak, baina, bueno, oiek armandara gutxi daukate, baina hartzen diran borrokara gogorrak dira, eta horko beltzak bestea gutxi gora kontrolatu daitezke. Baina, bueno, beharko genuke lortu hau alik eta azkarren hiltzailea kontrolatzeko apur bat salditeria. Hipotzek ez dutena. Azkundea. Vale. Throw bearers! Let's march! Hemendik ona. Eta jokatuko dugu. Erlariak aurrean. Hemen.
the devil's cry. Shiloh bomber. Ah, 8ak datos. Range fast. 8 en ganar. Moving out! Blow through! Fire! Reload! Fire! Move now! Dodge! North gun, stop us! For the Karazhan Corps! Zuek Mountain and Hall! itxaron. Shoot the wazooks! Down! Strike out! Charge! Move! Gosh! Go! Strike out! Understood, Lord! Range far! Range fast! Get moving! Blow through! Go! Charge! Let's be about this! Shiloh bomber! Kill them! Move now! Off they go! Move! Northern gun, stop us! Shoot! Blow through! Will do! Take it! Move! Strike out! Move now! Range fast! Range fast! Move! Charge! Northern gun, stop us! Go! Charge! Blow through! We are the Witchers for the ancestor gods! Go! Hammerers! Quarrelers! Yes! Killers! Fire! Reload! Fire! The might of Karazhan! Shiloh bomber! The clans unite! Quarrelers! Vengeance! Yes, yes! Vengeance! Miners! Pick your targets well! Quarrelers! Nacional hau guretzat.
Good. Grimnir's axe thirsts. Vale, men. Send me to vengeance. Throw bearers. Let's march. Ready? Bai, punteria garrantzitsu izango da. Come, kin. All right. The Empire. Greetings. So, Greetings. Honekin aurrera. Baina eskarnik zaz egotea ere ez bat ere gustatzen. destroy them! Retake the realms! The High King acts. Good. Grimnir's axe thirsts. Vale, venganduko dugu hau. Send me to vengeance. One rug. Aye. Zuri.
Eskarnix ditu. Hemen. Eta hor. Horengo txanda, bas. Munizio gehiago. Retake the realms. Horengo zorrolakorik ez daukagunez. Nora arte heltzen da provintzia hau. Bueno. The High King acts. This is not in the Damaskron. Got Ben? Horra. Onward! To war! Bai, noski. Jokatuko dugu. Ez naizela bat ere fidatzen.
Zankor! Nengo taldea hemen. Esterbak hor. Thorgrim. War machine ready! For the ancestor gods! Astatiak botatzen hasieratik. Armeta esen naizen esertzere fio hauek hor. Horiek hor zonalde hori izteko. Minari batzuk hor. Ukera's a Karak! Eta zuek hasi harrika. Gyro bomber! Move now! Mugitu barra. Hor falta dira besteak. Niditzen ditudan moduan goblin gau paseroak. War machine ready! Zuek tiro egin. Gyro bomber! Go! Understood, Lord! Your fires! Sir! Yes! Gyro bomber! Move! Hemen zu apur bat, ez dago inoiz txarto. Aye! Pursue! Nothing can stop us! Alert! Blow through! Right! Halloo! Killers! Executors!
Zuek nora zoazte. A ber, zuek dituok. Zuek nora zoazte. Zonaldea guretzat. Hauek belan nahiko ondo egin dute. Distantziaren abantai hori. Retake the realms! Aye! The High King acts. Send me to vengeance. No chance. Call me Lord. Bueno, horrak atzen bazarete zuen artean, netzako asko zero beto. Anad? Aye, let's hear what you have to say. We'll hear it before oath calls. Yes. Vale. Think again. Gure aukerak entzuk dira hemen. Let's march! Baina eskernek bidaltzen dugu pikutara. Bueno, inbestere ez ditugu galdu. Hor bakigu zretzen dagoela. Good. Grimnir's axe thirsts. It is time. Retake the realms. Yes. Come, kin. Let us feast and drink. All right.
To war. Dowie from another hold. You daft kid! The High King acts. Vale, guazen. Hor eskabenak daude. Gehipotz gehiago. Welcome, friends of the Dowie. Zufar. Bai. Ha surgido una aventura, poderoso señor. Una gran hazaña se abre ante ti. Pero ten cuidado. Las potenciales recompensas son tan grandes como los peligros. Vale, diru gehiago izatea ere ongi dago. Hor eskaben pia. March! Oraingo saskundea. Ask your favor, and Oh, un grim. Thomas Cromley. Bai. Zuk ere azemat irauten duzun. Bueno, berekin kanpaina joan zen pikutara azajen kontra. To war! Destroy them! And that! Send me to vengeance! Vale, Skarnix pikutara. Kapitala. Ready? Onward! Good. Grimnir's axe thirsts. Throne bearers, let's march! Vale, hori da bursak. Orduan hor dagoen ezak izan den. A ver. Zufar. Fine.
What? And what can the Dawi do for you on this fine day? What? Diroa beharko dugu. Do not sully my presence any longer than you must. Retake the realms! The High King acts. Move the throne. That's it, throne bearers. Keep me upright. Bigarren armada izan beharko genuke, zonaldea apur bat babesteko. Good. Grimnir's axe thirsts. The runes are cast. The High King moves. Ez egiten den hauek.
Greetings, Honorable. Bai. This crown digs into me dower's back too much. Yes! Very well. Bai. Send me to vengeance. Munizio gehiago. Throne bearers! Let's march! Bai, ezin dugu horrelakorik I egin. agree. Txanda pasa. Hail to your emperor. What A ver. can I do for you? Bai, zaitik ez. The High King acts. Beards in belts. Onward. And what can the Dawi do for you on this fine day? I suppose. Aye, our kin have come. Fetch the brewmaster. We drink. Go on then. Vengo ese es un Grim. Sound off! Vale, ez daukagu dirurik. There'll be some grudging soon enough. And that? Aye, it will better our cause.
Ah, ez du begiratu, hau. Vale, denak dauka berak. Clan Rictus Supreme. Forwards! Quasi manco era. Welcome, friends of the dark. To war! For the Karazhan Corps. Very well. Fine! Rune Lord. Master of Runecraft. That's it, throne bearers. Keep me upright. Do not sully my presence any longer Ah, than vale. you must. There'll be some grudging soon enough. Throne bearers, move! Can I help you? It'll get done. What? Honor to your ancestors. Come, kin. Let us feast and... Let us begin. My axe thirsts for war. Yes, time for a reckoning. For the wisdom of Valea. Shock right off! Yours
Follow Dowie. Bai. Ipotzen laguna beharko dugu. I'll cast the runes. It's as good as done. Heading out. One rag. Aye, rune Ricky. Summon me if you dare. What? If you say so, beardling. Come off. Retake the realms, Butch! Ai. Ai. Greetings, Honorable. Urtzak agertu hartzen, Potroak ikutzen. I'd rather eat a squeak. What? Vengeful Rune Lord. Lord of Clan Morgrim. What? Got Ben? Aye up. Urtzak gorroto zaitut. This is no dwarf before. Ai. Lower the throne. I need to stretch my legs. You are. You're not right in the head.
Yes. Rune Lord. Greetings, Honorable Alan. Orain ezin izorra joan. Ungrim. Hemen nahiko feste izaten ari naiz. One round. New masters. Let me think about it. Ja. No. It is time. Send me to vengeance. I ain't doing that. Forget it. Iron-willed, armed and ready. My anger burns bright. Ez daukagu dirurik. Adu. Now then, Manlin. Aberlan. Talk then, but I make no oath for the surety of Snorko. Throw bearers! Let's march! Good. Grimnir's axe thirsts. Move in! I suppose so. What do you want? Gogorra egingo zaigu, hau.
Dirua. Welcome, King. A ver, Zufar. Retake the realms. Get out me head! The runes are cast. Aye, it will better our cause. I agree. For the Karazhan Corps. Agreed. Where's my bookmark? I've lost my place. I smell orcs and traitors. Ready my axe. Hoi bidal behar du pikutara. Greetings, honorable. Ready? The runes are cast. Morg says no. Not happening. Master of Runecraft. Can I help you? Welcome, King. I'm a... Clan Angrun. Talk then, but I make no oath for the surety of your... Benetan. Send me to vengeance. Aye. Throne bearers, let's smoke. Good. Grimnir's axe thirsts. Onward. The High King acts. Lord of Clan Morgrim. Armed and ready.
Kainoiak izatea... Yes! What? I hope vengeful Rune Lord. Ay. Send me to vengeance. It is time. Retake the realms. Good. Grimnir's axe thirsts. My anger burns bright. Casting the runes. Setting off. Karak dron. Defentsak. Bueno, ahí se anda todo el día bakarrik. Greetings, honorable ally. Ungrim. Vale, me ezin dut laguntzarik bidali. Hori da txarrena. Bera sentitzen dut. Ready? Very well. Master of Rune. We mark another grudge. It's as good as done. Stormgraven! Rune Ricky. Onward! Getting out of here. ¿Qué dices? Leaving. I'll get on it. I have no time for this. I do. I'm going. On my way. Got. I'm leaving. Wipe out the... Armed and ready. Onward. Setting off. ¿Qué dices? Sin ser mugitu. Out of here. Venga ya. On my way. I'm going. I'm off. Aye. Ella se han bugueatu de la hori. Iron-willed. Got? Yes, lad. Heading out. I'll get on it. And add.
Zeo zerrengatik armadori ez da mugitzen. Ai, beti potroak igutzen. Marius Leithdorf. I'm off. Getting out of here. Okay. My anger burns bright. March! A ver. Who owes me money? Zeberko genuke. No. I agree. Yes! Zeti bugatu den hori. One rug! Vengeful Rune Lord. On my way, if you say so, beardling. One rug. Honor to your ancestors. Onward. Welcome to my throng. Vale, agian un grimi. Eman du gero hau. What? Hor bugeatu dela, ez dakit zergaitik. Welcome. Zu far. Dowie. Throne bearers, let's march. Move the throng. Lord of Clan Morgrim. I'll get on it. Send me to vengeance. Eta orain bai. One rag. Welcome to my throng. I agree. Iron. Step forth, true friend of the Angrund clan. Okay.
Vale. Good. Grimnir's axe thirsts. To war! I suppose so. Rune Lord. Jokatuko dugu. Zergatik ez. Ez, kaka! Ez dudala hau begiratu gutxo. Zenuen zela... Bueno. Brooch thrower! Dwarf warriors! Iron tricks! No fussing about! The next kill is ours! For the Karas Encore! Stop! Crutch thrower! Hold it, I'll get miners! Nothing can stop us! Baina ezi egin. Right far, right fast! Blow through! For the Karas Encore! Put those dwarven legs! Make no mistake! Miners! Anew! Yes! Baina ezi egin. Charge! I am strong. More of vengeance! Kazuk! Move now! It is a reckoning! Grudge thrower!
serve! Dwarf warriors! Let the vengeance begin! We stay hot! We'll guard it! We stay hot! Yes, they! Quarrelers! To the Harkin! Take them down! Battle ready! With haste! For the ancestors! Shoot the wazards! Understood! They have wronged us! The clans unite! For the ancestor gods! Ranged firepower ready! Quarrelers! Dwarf warriors! Rage fast! Quarrelers! Shoot the wyverns! Ready! Zergaitik ezin du. Dwarf warriors! Plow through! Go! Armed and ready! Alright. Be it ready! Vengeance! Go! Ready axes! Ai, asko sufrituta. Warriors! As you command! For the Karaz Angkor! Let the vengeance begin! Zuek egin. Targets, Lord! Vale. Takiz ni oso decisibo izan baden, Bueno, unitate garrantzitsuak ez ditu galdu.
Vale, bat, bi, eta bestea inguru honetatik egon beharko da. Master of runecraft. Yes. Rune Ricky. The High King acts. Iron Hammer. Together we're stronger. Let's our clan. Yes? What? By the comet. I trust our dealings will bear fruit. Yes. Sick. It is. Yes. To war. The Empire. Ready. Aye. Let's hear what you have to say. We'll hear it before. Yes. So. Anad? What? All right. Onward. Who calls? To war. Aye. It is time. And what can the Dawi do for you on this fine day? Claro. What? Zendiot karak dron eman inorri. Zulrikad! Haha! Honor to your ancestors! Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko zen zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.